Sa toplim danima stigla je i sezona krpelja, nametnika koji prenose zarazne bolesti. Kako se zaštititi i šta treba pripaziti prilikom boravka u prirodi, otkrila nam je doktorica Belma Islamović. Obzirom na porast temperature, stvorili su se idealni uvjeti za aktivnosti krpelja. Ovi sitni kukci žive na travnatim površinama u niskom rastinju te na listovima i granama grmova. Najbrojniji su upravo u ovom trenutnom periodu, dakle u kasnom proljeće i rano ljeto. Obzirom na to da krpelj prenose niz zaraznih bolesti, prevencija ugriza je ključna za očuvanje zdravlja, međutim ovdje je odmah bitno napomenuti da nisu svi krpelji zaraženi. Kada boravite u prirodi, nosite majice dugih rukava i duge nogavice, a čarape povucite preko ruba hlača, tako ćete krpelju otežati da dođe u kontakt sa kožom. Izbjegavajte provlačenje kroz grmlje i šikaru, ležanje na travi kao i odlaganjem vaših odjevnih predmeta na tlo. Ako planirate već duži boravak u prirodi, obavezno nanesite repelent, to je sredstvo za odbijanje krpelja, a također sredstvo za odbijanje drugih kukaca, a potom po povratku kući skinite svu odjeću sa sebe i pregledajte čitavo tijelo sa posebnim naglaskom na pregide zglobova i na druga mjesta gdje je koža tanja. Također, nakon boravka u prirodi, obavezno se istuširajte jer krpelj obično šeta nekoliko sati po našem tijelu prije nego pronađe idealnu lokaciju za ugriz. Dakle, ugriz krpelja nije neobičajna pojava i nije potrebno odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć, ali je važno krpelja ispravno ukloniti sa kože. Dakle, krpelja ne dirajte golim rukama, nego pincetom čvrsto uhvatite krpelja i to što bliže mjestu ugriza i okrećite pincetu suprotno od kazaljke na satu i povucite. Ono što je ovdje posebno bitno napomenuti jeste da ne premazujete krpelja uljem, mašću, alkoholom ili drugim preparatima, jer će to izazvati povraćanje kod krpelja i povećati rizik od prijenosa zaraze, dakle ukoliko je u pitanju zaraženi krpelj. Znači, doktor se ne trebate javiti, osim ukoliko u periodu 4 sedmice, dakle mjesec dana od ugriza, se ne pojavi crveni osip nekog prstenastog, dakle okruglog oblika uz povišenu temperaturu i groznicu. Ovi simptomi upućuju na bakterijsku infekciju koju je potom potrebno tretirati antibioticima. Iako se ugriz krpelja može dogoditi tokom cijele godine, oni su najaktivniji tokom toplih mjeseci, odnosno u periodu od aprila pa sve do septembra. Kada je riječ o prelasku na čovjeka, ovi sitni nametnici obično biraju mjesta poput kože trbuha, prepona i pazuha, ali nije neobično ni da se smjeste na koži iza uha. Upravo ih je zato ponekad iznimno teško primijetiti i ukloniti na vrijeme. Prevencija je i dalje najučinkovitija metoda zaštite sebe i drugih od ugriza krpelja.